waan tokko dhaga'aa ijoollee. Laaftutti as hin geenye. Privilege corrupts people. Yeroo tokko tokko amma xiqqoo wayyaa dhufe malee wanni Finfinnee keessatti argu. Even ijoollee diaasporaa dhuftu kana hoggaan argu. Amma tuma shanii ijaa keessatti waan namni keenya keessa dabree irraanfachuu. Waan namni keenya keessa dabree miti kaarra keessa jirullee irraanfachuutu mul'ata jechuudha. Yeroo hedduu Afrikaattis ta'e biyya hedduutti dhaloonni bilisummaa booda dhalate bilisummaa aarsaa guddaa abboota isaatiin argamte jijjiirama aarsaa guddaa abbootaa fi hayyoota isaatiin argamte san kunuunse gabbisee guddisee gara biyya misoomaa fi dimokiraatawaa ceesisuu mannaa if jajuudhaan if tuuluudhaan injifannoo xiqqoo argamte sanii machaa'uudhaan kasaaraa godhe. TPLF jaarmaa cimaa ture isinitti hima. They were a worthy adversary. They were a worthy adversary. Amma kudha torba itti cichanii tarsiimoo cimaadha. Probably one of the strongest and best organization in Africa. Aangoo qabatan. Hanga malla jiruttis xiqqeenyaan adversarii isaan jiru hundarra aananii zig godhanii biyya bulchan. Booda aangoon ni macheessiti. Aarsaa kaleessaa cunqurfama kaleessaa san irraanfatanii machaayan. Qilee daddabiisan irraanfatanii waan dargiin isaan godhaa ture san irraanfatanii daandii Finfinnee irra quufanii machaayanii uummata kaanii qoosuu seenan. Quufni kufaatiidha saffisiisa. Iftuulummaan kufaatiidha ufa saffisiisa. Oromoon har'a osoo dhumaa jiru gariin iskaayilaayit dachii dhiphisa. Dachii dhiphisuu qofa miti. Ormatti quba raasa. Qubni ijaa odoo isa quba qabaatee daawaa jiru jechuudha. Maal dalayneeti maal arganneeti. Waan keessa dabarresan aarsaa kafallesan rubuu isii uummanni keenya faayidaan arganne miidhaa malee. Kanaaf ijoolleen as dhuftan keessattuu abboota keessan irra yaadadhaa. Ijoollee isin biraa kunuunsan yaadadhaa. Dalagadhaa. Dalagadhaa baradhaa. Dalagaa qofaa miti dhugaa dhuftan kuulii dalagaa rakkoo ni jiru. Simultaneously waan boru maallaqa isinii buusu ogummaa teeknikaa kan fayyaa baradhaa. Barana yo beelee barar taatan in 4 years you should have your degree. Then you will have your professional job. In 7 years you should strive to have your own business. Maaliifi qabsoon Oromoodhaa roorroo ofirraa kaasuu qofa miti. Saamicha ofirraa dhaabsisuu qofa miti. Qabsoon Oromoo is about individual and collective empowerment. Empowerment of the Oromo person and empowerment of the Oromo collective society. Kanaaf ifamallee naa godha wanni dallanee dubbadhuuf akka karaa warri biraa dogongora warri biraa raawwate hoggaa raawwatu yaalamu agargaa jirra jechuudha. Kanaaf hadaraa wanni hin jiru warri gurguddaan obsaa ijoollee kana gorsaa warri xixiqqaan dhaggeeffadhaa. Urree isaanis ni taraa tolchan tana bal'isaa warra isin booda dhufuuf immoo haala mijeessaa biyya tana keessatti maqaan Oromoodha. Waan gaariidhaan jabaatanii dalaguudhaan hawaasa cimaa qabaachuudhaan gibira gaarii kafaluudhaan aadaa bareedaa multiculturalism kaanadaa kanaaf kontribiut godhuudhaan akka dhahamuun hawwii qaba. Isinitti hin dheereessee waan isin jaaladhuufi bu'aanii isinirratti illee amantaa fi abdii qabuuf Oromoon takka abdadhee amanee they never let me down. You never let me down. Ammas I'm fully confident. Wantoonni an dubbadhu takka takka ifa isinii ta'uu dhabuu dandeenya. You trusted me when you didn't know me. Gaafan rifeensa raastaa maraataa qabullee you trusted me. I ask you.
gaafa nan beeyne gaafa wal hin beeyne gaafa anu tiyoorii malee siyaasaa qabatamaa hin beeyne wal waqarree wal gorsine wal falmine asokkaa dhufnee waltajjiirra wal falmine san booda mana urjii takkaa'uu shankifee mana irra bulla akkasuma wal qarree as geenye gara fuulduraatis we will debate, we will consult, we will converse, we will continue to strive forward. If duban deebinu okkoluu dandeenya cabuu dandeenya madaa yoo cabne yoo waraanamne dhiiga keenya ofirraa dhaabaa madaa keenya wallaannachaa shunquqachaas taanu gara fuulduraa deemna malee if dubatti hin deebinu. Aanaa fantaallee raawwatamu waan baay'ee nama gaddisiisu biyya kan keessatti ummata hedduutu jenosaayid jee odeessa himata Oromoon ni jaa Tigreen ni jaa Amaarri ni jaa yoo dhugatti ummanni shanyiin badu jiru biyya al tokko ummata aanaa fantaallee kana literally ummanni humbar qabalee jaha moo kanaa bar qabalee kuran waan gaanatti fakkaatu qabalee saddeet waan akkasiiti ummata kana daba eega rabbiin dachi bareedduu irratti qabachiise ummata kana bishaan Awaash kuni pampii malee dha yaa naannoo sana gaafa gosoota lama naannoo sanatti lameenuu obbo kee jira fakkaata warra jiilleetii fi warra karrayyuu akkasumas ituu wal bira jiru kana rabbiin qabeenya kannee fi qabeenyuma san diinatti godhe eega warshaan sukkaraa wanjiitii fi mataara kun dhaabate ummata jiillee olmoos guutuma dhaban godhan qooqaa gaafa jaaran warra akaakoo kee qubachiisa hundaa jira gamas geeshee jechuudha facaanii ummata karrayyuu fiduu kanaas osoo dhiiban dhaban godhan amma gamaa gamana asiin ummata biraatii waliin buusan asiin ilaalan amma immoo abbootii gadaa hunda jalaa fixaniiti bifa adda addaatiin deemaa jiran jechuudha kun waan himamee dhumuu miti gadaan beekuun ooltu hoggaan biyya gale manguddoo sanillee finnee projektii tokko eegalle projektii tokko maal eegalle Oromoon tuunis walitti buuftee fi bakka adda addaattis investara finnee ummanni naannoo sanii kuni ummatiifataadha warshaan sukkaraa sun privatize waan ta'u deemu dhuunfaa gurguramu waan deemuuf ummanni sun parsantii hanga tokko keessaa akka bitatee achi keessaa akka qabeenya qabaatan socho'aa turre yoo beekte abbootii gadaa isaanii rabbi raamataa godhuuf warra amma ajjeesan kanaas dabalatee ka ituutis ka karrayyuutis ka jiilleetis gama gamana walitti illee inisheetivii tokko eegalle maal godhan beeytanii ituu karrayyuu waliin naqan ijoolluma islaawaa beeku abdullee waliin nannaqanii san booda isa kasilaa waliin baafnee kaampaanii san fidduuf isaan araarsuu irratti yeroo dhabamsiin namni kanaa isaan godhe nama araarsaa barbaadaa janiin itti gaafatamaa nageenya Oromiyaati nama booda kan abbootii gadaa san ficcisiise keessaa jechuudha maaluma isaan godhe uummanni miskiinni kun ibiinuu firii lama nama walitti bu'u karrayyuu marka gartan gaafa gaala ooffatee dhufee adaamatti aannan gurguratuu fi nu duratti bar baasoo qofaan si'a bar namni barate baasoo qofaan si'a nu duratti ijoollee jenereeshinii dura kun ijoollee tana bar tanaa'uu faawundeeshinii guddinaa tumsaatu dhaqee barsiisa tanaa'uu keessaa fixanii dhumte hanga takkaatu hafee ala kanatti amma amataa gadaa dhugaatti yoo jedhu isaan Itoophiyaa jiraate karrayyuu irra raawwatan literally isaan irra raawwatan kanaaf odeeffannoo na argaa na ergaa taaziyaa maan dhufne fayyadteef abbootii gadaa sana hoggaa ajjeesan rabbiin hoggaa haa qabaatu ta'e irra mari'ataniiti walgahii ta'anii waraabde warri walgahii irra ajajni hoggaa dhufu poolisiin amanuu itti waraabde jara sana ragaa wajjin abiyyi bira geessan manguddoon karrayyuu ture dhaggeeffateeti jara ajjeesan seeraa dhiyeessuu dhiise karrayyuu qawwee fayyadee qawwee dhibba qawwee dhibba tokkotti kennee ni kijibe zulmii biyya sanitti dalagamu jiru bar I'm not even scratching bar warri mootummaa san deeggartan faa talk to me privately I will tell you something that will make you sick miskiinan hoggaa itti dhaqan hoota jila taa'u jiranii itti qalanii yaachisanii jibbifachiisanii fitanii ijoollee lama raafte
joolleen lamaan sun baate dhugaan bahe garuu yakki sun itti fufee jechuudha. Taazaa eenyu dhayina rabbiiti uummanni hin jiru. Hin jiru warqarayyuu eenyu taazaa dhayita qe'ee hin jiru qe'ee hin qabu. Amma maqaa volkaanootis buqqaasan dachiisan irraa fudhachuudhaaf. It is a very fertile soil. Amma achi qofaan miti gama arsiitiinis gara booleetiis gara nuuraa weeraatiinis maqaa shanee jiru uummata isaan godhanii jiran. Kanaaf natti ergi goofallimis waa hunda namni keenya gargaaruu qaba. Linkis posting godhaa namni keenya illee gargaara. It's waan hin beekuuf it's personal. It's painful wanni naannoo sanitti ta'aa jiru jechuudha. በአማርኛ የተነሳው ጥያቄ ነፃነት በነፃ አይመጣም፣ ለውጥ በነፃ አይመጣም። ሳክሪፋይስ ግዴታ ነው። የስትራቴጂክ ሚና ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ በማድረግ በተሻለ መስዋዕትነት ለውጥ ማምጣት ነው። እንግዲህ የምትነድፈው ስትራቴጂ ከነባራዊ ሁኔታ ከነባራዊ እውነታ ጋር የተመጣጠነ መሆን መቻል አለበት። የስርዓቱ የገዢ ስርዓቱ ወይም ያገዛዙ ሁኔታ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊ አቅም፣ የራስህ ማህበረሰብ የህዝቡ ስነ ልቦናዊ የአንድነት የተለያዩ ፋክተሮች የኢኮኖሚ አቅሙ ጥንካሬ ህጋው ነው። ያንተ ጥንካሬ ሌላው እንደሚል በደንብ አሰስ አድርገህ ነው መሄድ ያለብህ። ስለዚህ እሱን ድሮ በቲዮሪ ተምረን ሰርተን ተሳክቶልናል፣ ፈጣሪ መርቶን። አሁን ደግሞ ልምድም አለ። ድሮ የቄሮን ትግል ትልም ስናወጣ አብዛኛውን በቲዮሪ ነበር። እኔ በ17 ዓመቴ ነው ከዛ ሀገር የሄድኩት። ለውጥ ከመጣ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያን ድሮ በሩቅ ነበር ማየት፣ በሩቅ ነው ያጠናኋት። አሁን ደግሞ ሄድኩና ቀረብ ብያየኋት፣ ታስሬ ደግሞ ከወዲቃዋ ውስጥ ነው ያየኋት። I think I have a better understanding now to design. ያለን ልምድም ያለን እውቀትም ያለን ኢንፎርሜሽንም ያለን ኔትወርክም I think strategically we are more advantageous than the regime. የአብይ ኢትዮጵያና የመለስ ኢትዮጵያ አይደለም። የአብይ ኢትዮጵያ ከመለስ አይደለም ከኃይለ ማርያም ኢትዮጵያም የተላቀመ መንግስቱ ስርዓቱ ሀገረ መንግስቱና የስርዓቱ ማለት ነው። ጥንካሬ ያላቸው ዴድሊ ናቸው። they are extremely deadly but ineffective killers ናቸው። ስለዚህ we have our own approach where to go. የሚቀጥለውን እንዳይደገም እንዴት እናደርጋለን? አንደኛ የራሳችንን ሂደትም እናጠናለን። that's why I encourage you to read the book. I dedicated significant portion of this book to የጥናት ምዕራፉ፣ የዝግጅት ምዕራፉ፣ የሙከራ ምዕራፉ፣ የዘመቻ ምዕራፉ፣ የማገባደያ ምዕራፉ፣ የሽግግር ምዕራፉ እያልኩ ነው የከፋፈልኩት። የሚቀጥለውን በዛው መልኩ ከፋፍለን በዝግጅት ነው። እኔም ማምነው ፖለቲካ ልክ እንደ ኢኮኖሚ፣ እንደ ኢንጂነሪንግ፣ እንደ ሜዲሲን በጥናት ላይ በምርምር ላይ በዝግጅት ላይ መሆን አለበት። አንድ ሀገርን እንደ ፔሸንት እንደ አንድ ታማሚ ሰው ከወሰድከው የመጀመሪያው ስራ ዲያግኖሲስ ነው አይደለም? መመርመር ነው። በቂ ኢንፎርሜሽን በላብ በተለያዩ እኛ ግን ሶሻል ሳይንስ ባለው መካኒዝም ማጥራት ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ኦፕሽን ወይ አድርጎ ወደ ፕሪስክሪፕሽን ይኬዳል። በዛ ሂደት ውስጥ ከዚህ በፊት የደረሱ ጉዳቶች፣ ስህተቶች እንዳይፈጸሙ የራሳችንና የራሳችን ሀገር ብቻ ሳይሆን የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ በመማር ማስቀየር ይቻላል። ደግሜ እንደምለው ለምሳሌ የቄሮን ትግል ፕላን ስናወጣ፣ የሰላም ትግል ፕላን ስናወጣ ሪጂም ቼንጅ ነበር መጀመሪያ ስናስብ ነበር። ሆኖ ግን የአረብ ስፕሪንግ ሪጂም ቼንጅ ሳይሆን ወደ ሲቪል ዋር እና ስቴት ኮላፕስ ስላመጣ ወደዛ መሄድ ስላልፈለግን ወደ ትራንስፎርሜሽን ሄድን። አሁን ባለበት ሁኔታ ስርዓቱ ብቻ ሳይሆን ሀገር መንግስቱ የተዳከመ በመሆኑ የሶሻል ፍራግመንቴሽኑ የኢኮኖሚክ ዊክነሱ በጣም ዴንጀረስ ደረጃ ላይ ስላለ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል። so we have to be surgical። እንደ ካንሰር ካየው ህመምተኛውን ግማሹን በሰርጀሪ ግማሹን በኬሞቴራፒ ግማሹን በዱዓ ማስተካከል ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። that's why we have to be very careful። በእኩልነት ታምናለህ?
ሰሜኑ አይቀበልም። አንዳንዴ ሪጂድ የሆኑ ፖዚሽኖችን ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ከዛ የሚሉትን ፖዚሽን መውሰድ ትክክል አይደለም። የፖለቲካ ኃይሎች ጥያቄያቸውን ለጥጠው ማቅረብ ችግር የለውም። ለጥጦ ማቅረብ ለምሳሌ ከብት ገበያ ስታወጣ ለመሸጥ ያሰብከው አይደል ነው። በሬ ስንት ገባው? 100 ሺህ ነው መሰለኝ። 100 ሺህ ለመሸጥ አስበህ 150 ሺህ የምትጠይቅ ወይዲ ብዬ መሄድ የለብኝም። I have to provide reasonable offer, counter offer. አንድ ነገር ግልጽ መሆን አለበት ዛሬ ውስጥ በተለይ ከዚህ ላይ ግልጽ ካልሆነ ባለፈው 6-7 ዓመታት ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የማህበራዊ ንቃተ ህሊና በተለይ ብሔርተኝነት አንፃር ማንም ቡድን ማንም ጨቁኖ የበላይነት ይዞ የተረጋጋ አምባገነናዊ ስርዓት የጭቆና ስርዓት መመስረት አይችልም። I was saying this during TPLF, I was saying this during the early years of the transition. አሻግራቸዋለሁ አብይ ሲል አችልም። አንድ ሰው ብቻውን አይችልም። አንድ ብሔር ብቻውን አይችልም። አንድ ፓርቲ ብቻውን አይችልም። ስለዚህ ከወዲያ ወዲህ የሚቀርቡ የተለጠጡ ዴማንዶች ሊያስደነብሩ አይገባም። ልናፍናቸውም አይገባም። የተለጠጠ መልስም መስጠት አያስፈልግም። ጥያቄ ይግረሙ። በኃይል እጭናለሁ ብሎ ሲሄድ ነው ችግር የሚፈጠረው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ በኃይል የበላይነትን ይዞ ሊሄድ የሚችል ሁኔታ የለም። The last 60-70 years there has been changes. Balance of power እየተቀየረ ስለመጣ ወደዚያ የሚያመጣ ነገር የለም። እኔ የምፈራው ያሁኑ ቀማኞች እንደሚሉት አማራ መጥቶብህ ስልጣን ሊነጥቅ ነው፣ ትግሬ መጥቶ ሊነጥቅ ነው፣ ሸኔ መጥቶ ሊነጥቅ ነው የሚሉት አይደለም። እኔ ግብ ፈረሱን እንዳይገለው ነው፣ ላሟን እንዳይገላት ነው። the country is disintegrating። ከእንግዲህ በኋላ በኃይል 4 ኪሎን ይዞ የሚቀጥልም በኃይል መጥቶ እንደገና 4 ኪሎ የሚወርም ኃይል አይኖርም እዛ ሀገር። this should be clear to everybody። የለም ያለው አማጺ ኃይልም የተበታተነ ነው። ያለው የመንግስት ኃይልም የተበታተነ ነው። ጦርነት የተወሰነ ብልሃትነትና ስግነትን በሀገራችን ውስጥ አምጥቷል። ያንን ድል ተጠቅመን የተረጋጋ የፖለቲካ ውይይት ለውጡንም በተረጋጋና በደም በተሰላ መልኩ ካላመጣ ነው በስተቀር ሁሉን የሚያከስር ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ስለ ፍትሃዊ የስልጣን ላይ ሀብት ክፍፍል ኢኩዊታብል ዲስትሪቢዩሽን ይሰማስ መልቲናሽናል በሆነ ሀገር ውስጥ መልቲ ኤትኒክ መልቲ ሪሊጂየስ ዳይቨርስ በሆነ ሀገር ውስጥ ኢኩዊታብል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌልዝ ኤንድ ፓወር ኢዝ ነሰሰሪ። ከዛ ውጪ የተረጋጋ የፖለቲካ ማህበረሰብ መመስረት አይቻልም። አሁን የከሌ ዶሚኔሽን በጣም ቀላል ነው። የፌደራል መንግስቱ የሀብት እንዲሁም የሰው ኃይል ስምሪት ኦዲት ማድረግ ነው። የፌደራል መንግስቱ የሀገራችንን ህዝቦች መምሰል መቻል አለበት። የሀገራችንን ብዛትነት ሪፍሌክት የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ኦቨር ሪፕሬዘንትድ የሆነውን አቆም አድርጎ አንደር ሪፕሬዘንትድ የሆነውን ፕሮሞት እያደረጉ መሄድ ያስፈልጋል። ካናዳ ነው የምትኖሩት። በተለይ ካናዳ የምትኖሩ ይሄንን ማስተማር አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከግብጽ ጋር ተነስቶ ለተነሳው ደጋግሜ ነው የምጽፈው። መጽሐፍ ውስጥም ጽፌያለሁ። አንድ ጊዜ አክቹዋሊ እነሱ ሀገር ሁሉ ሄጄ ታስሬበታለሁ። የግብጽ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ስትራቴጂ 3 ነው። የውስጥ ግጭትን ማባባስ፣ ከጎረቤቶቻችን ጋር ማጋጨት፣ የዓለም አቀፍ በተለይ የፋይናንሻል ተቋማት የኢትዮጵያን ልማት እንዳይደግሙ ማድረግ ነው። 3 ነው ስትራቴጂያቸው። ሁለቱ በእኛ ስህተት የሚፈጠሩ ናቸው። ማንም የውጭ ሀገር መጥቶ በአንተ ሀገር ውስጥ አማጺ ሊመሰረት አይችልም። ማንም የውጭ ሀገር መጥቶ ሀገር ውስጥ ግጭት ሊፈጥር አይችልም። የደረቀ ሰንበሌጥ በሌለበት ክብሪት ስትጭር ብትውል አይለኮስም። ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እስከ አሁኑ ዘመን
የውስጥ ግጭቶች ምክንያት የውስጥ ፖለቲካ ችግር ነው። በተለይ አምባገነናዊ ስርዓቶች በተወሰነ ብሉ ላይ የሚያደርጉት በደል ተቃውሞን፣ አመፅን ይፈጥራል። በተለይ ደግሞ በጠመንጃ የሚያምስ ኃይል የውጭ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ድጋፍ በሚፈልገው ጊዜ ደረስኩ ይለዋል። ሶ our strategy should be የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻዎችና ልዩነቶች ቡድኖች ተገፍተው ወደ ትግል እንዳይገቡ ማድረግ ነው። we must silence the guns። የፖለቲካ ልዩነቶች በጠረጴዛ ዙሪያ የሚያልቁበትን የፖለቲካ ስርዓት እስካላመጣን ድረስ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ኢጂፕት ሊደር እነሱ ብቻ አይደለም። አሁን ደግሞ ድሮ ግብጽ ነች። አሁን ግብጽ እንኳን የተወሰነ ብዙም ገንዘብ የላቸውም እነሱ ነገራችን ነው። ከነሱ የበለጠ ኢንካይንድ የሚበትኑ በጣም አግሬሲቭ የሆኑ ሚድል ፓወርስ ኢመርጅ አድርገዋል በአሁኑ ጊዜ። በተለይ ደግሞ የአሜሪካ ክራይሲስ እየቀጠለ ሲሄድና ቻይና ሳትሞላ ባለችበት በሚቀጥሉት 20 ዓመታት ውስጥ የሚድል ፓወር አቅም በጣም እየጨመረ ነው። ባለፈው 6 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ከአሜሪካ የበለጠ ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበራት ኢሚሬትስ ነች። so we have to broaden our analysis። ሁለተኛው የግብጽ ስትራቴጂ ከጎረቤቶቻችን ጋር ማጋጨት ነው። ስለዚህ የኛ ካውንተር ሪስፖንስ መሆን ያለበት ከጎረቤቶቻችን ጋር ሙቹዋል ትረስት ሙቹዋሊ ቤኔፊሻል የሆነ ፖለቲኮ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ማምጣት ነው። ወደ ሪጂናል ኢንተግሬሽን መስራት አለብን። ከኤርትራም ጋር ሆነ በተለይ ተመሳሳይ ሶሾ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ኢኮሲስተም ያለን ሶማሌዎች፣ ኤርትራዎች፣ ኢትዮጵያ የአንድ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ነው ያለው እዚህ አካባቢ። የፖለቲካል ኢንተርዲፔንደንሱና ኢንቴግሬሽኑን ማፋጠን ላይ ያነጣጠረ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው። ሉክ ለመጀመሪያው 5 ዓመት አብይ ከሰራቸው ጥሩ ነገሮች ውስጥ በሶማሊያ ጉዳይ ከዛ በፊት የነበሩ መንግስታት የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት መቀነስ ነበር። ህዝብን የሚያታልልበት አሻንጉሊት ሲያልቅበት የህዝቡ ልብ ትርታ የት እንዳለ ስለሚያውቅ የባህር በር አገኘሁላችሁ ፈጣሪ ይመስገን ብሎ ለ5 ዓመታት ጸረ ኢትዮጵያ የነበረው አመለካከት አንቲ ኢትዮጵያ ሴንቲመንቱ የቀነሰውን ህዝብ አስደነበረው፣ አስቆጣው። ነርቶ በግብጽ እጅ ሰጣቸው። ግብጽ ሶማሊያ ላይ ተሰምታ ታውቃለች? ከ2018 እስከ 2023-24 ኖ። በራሳችን ላይ በራሳችን ጎል ላይ ማኖ እየነካን ለምን ገባብን ማለት አይቻልም። so our relationship with our neighbors has to be extremely, we have to be very very careful። በተለይ አሁን ከኤርትራ ጋር የሚደረገው ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ ስላለ ሎክ አንዳንዴ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሚስማኔጅ የሚደረግበት የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ገና ከጅምሩ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ስህተት በስህተት እልህ በእልህ ሄዶ 1991 93 ኤርትራ ኢንዲፔንደንት ሀገር ሆነች። ግን መቋጫ ያላገኘ ፍቺ ነው የሆነው። አንፊኒሽ ዲቮርስ ነው የሆነው። ሴትልድ ያልሆነ ዲቮርስ ሆነ። we became two states። ግን የኢኮኖሚ ግንኙነታችን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን ምን ይሁን ተቋማዊ በሆነ ኢንስቲትዩሽናል በሆነ ህዝቦችን ባሳተፈ ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ከማድረግ ይልቅ በጊዜው ስልጣን ያዙ አመራሮችና ፓርቲዎች gentleman's handshake relationship between two countries, particularly two countries that have troubled past, it cannot be gentleman's handshake. It has to be robust, comprehensive and transparent. We pleaded with Abiy in 2018. By the way, 2017 ጀምሮ ነው 2016 ጀምሮ ነው ከኤርትራ ጋር ኢኒሼት ያደረግነው። As soon as we knew transition is coming, we approached the Eritreans. Restoration of peace, ማድረግ ብቻ ሳይሆን
እነመለስ ጊዜ የተፈጸመው ስህተት በዚህኛው ለውጥ እንዳይፈጸም ኖርማላይዜሽኑ ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ ድርድር እንዲሆን we pleaded with both sides ነገር ግን የሁለትዮሽ የሰላም የልማት ስምምነት ኮምፕሬሄንሲቭ ከማድረግ ይልቅ ህወሓትን የማናደጃ ከፊንፊኔ አስመራ በመቀሌ ላይ ተራምዶ የመጨባበጥ ዋር ፓክት ሆነ instead of a comprehensive peace agreement it became war pact እያለ go back and see our interviews እያለ ጠላት ሆነ መጨረሻ ላይ the result was disaster 2022 መጣ ከዛ ሁሉ ጦርነት ተቀጥ በኋላ እንደረን አብዱ ፕሪቶሪያ የኢትዮጵያ መንግስትም የውጭ ዲፕሎማቶችንም ይሄ ጦርነት የአራትዮሽ ጦርነት ነው የኤርትራ ጦር የትግራይ ጦር የአማራ ኃይሎች የፌደራል ጦር የተሳተፉበት ነው ሰላሙም አራቱን ያሳተፈ መሆን አለበት there has to be 4 chairs at this table አለበለዚያ it's just rearrangement of warring parties rearrangement of the war coalition የሚሆነው we pleaded with them nope እና ብይም አልፈለጉም የነሱ የውጭ ያጨብጫቢዎችም አንዱ ችግር እኮ they send C grade የሆኑ ሰዎችን ነው ዘሚልኩት comprehensive የሆነ አንደርስታንዲንግ የሌላቸው ሰዎችን Pretoria became instead of a foundation instead of a starting point for new comprehensive political settlement it became a starting point for new formation of war alliance ዛሬ ምንድነው እየተሞከረ ያለው last month ስጽፍ ብዙ ሰዎች ጦርነት ብቻ ነው ሊሰማ ሲሉ ነበር what was I saying be careful አብይ መጀመሪያ ላይ ምን ፈለገ የትግራይ ኃይሎችን ይዞ በአንድ ይዞ መዝበት ፈለገ about 2 years ago ተረባርበን አከሸፍነው የትግራይ ኃይሎችን ሌሎችን ተረባርበው አሁን በትግራይ ኃይሎች መካከል የተከፈተውን ክፍፍል ተጠቅሞ he want to go to another war ሌላ ነገር አይደለም because he want to deflect from the internal problems so የሚያዋጣው ምንድነው ጎበዝ as Ethiopia let me speak Ethiopia cannot afford any more war አይደለም ከሌላ ሀገር ጋር ከሌላ ቀበሌ ጋር አንችልም ጦርነት we cannot our mission should be our objective should be to stop all ongoing wars and prevent any new ones የኤርትራ መንግስትም ቢሆን ከዚህ በፊት ሁለቱ መንግስታት አንዱ ያሉን ተቃዋሚ የመደገፍ አንዱ በሌላው የመግባት ይደታል ይሄ አውዳሚ ነው instead አሁን እየተደረገ ያለው ሁኔታ ዲስክሌት አድርጎ ሁለቱ ሀገሮች እንደ ሁለት ሀገር የመደራደር የመነጋገር what are we fighting over what you know 1998 ምን ብለው ነው የቀለዱበት what did I say to ኢሳያስ እንደመለስ two bold men fighting over a comp እኮ ነው ያሏቸው you remember because they are fighting over a bad man የተባለ look ኢትዮጵያ የኤርትራን ወደብ ያስፈልጋታል የኤርትራ ኢኮኖሚ ደግሞ የኢትዮጵያን ማርኬት እና ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ያስፈልገዋል we cannot be truly independent of each other you know so what we need to do we need to be loud we need to create a broad peace coalition ከኤርትራም ከኢትዮጵያም ከተለያየ ወገን at a minimum no war we don't want war not in my name እኔ ሰው ራሱ አብሮኝ ባይቆም I said it in the run up to the Tigray war I say it again I will do whatever it takes to make sure Abiy cannot take us to another war because in the ሀገር አንተርፍም ኤርትራም አተርፍም ኢትዮጵያም አተርፍም who are we fighting for why so እሱን በዛ እንትን እናድርገው ጋፊኒ ብራዱ ካ
የኑሮ ውድነቱ ምን እናድርገው ላልከው ጦርነት ይቁም። ዳዝንት ማተር ባይ ዘ ወይ ኢኮኖሚውን የገደለው መለስ ከሞተ ጀምሮ እየቀጠቀጠ ነበረ። በተለያየ ፖለቲካል ክራይሲሱ ነው። ፖለቲካል ክራይሲስ ሌድ ሴኩሪቲ ክራይሲስ ኪል ዘ ኢኮኖሚ። ጦርነት እስካልቆመ ድረስ አይኤምኤፍ ምን ነው አሁን ሰጠን የሚሉት 10 ቢሊዮን ምናምን ትሪሊየን ቢሰጣቸው የተቀደደ ጀሪካን ነው። የተቀደደ ጀሪካን ውሃ ብትጨምሩበት ይሞላል አይሞላም? ሶ ስቶፒንግ ዘ ዋር ኢዝ ነሰሰሪ። qabsoon Oromoo hayyuu hedduu nyaatte silaa bilaashitti tasaa geessuu barbaaddanii uffata tokko tokko ranjamaa qabdanii akka baay'ina keenyaatiin aarsaan dhuga malle xiqqaadha. Dhugaa nama qaqqaalii nama bareedaa gurguddaa dhabne baga dhabne osoo dhabuu baanne namaa huntaanu nutulleen itti wareegamne tuffatamaa dhiitamaan jiraanne osoo hayyoonnis maqaa dhohitan sun sodaatanii hayilee fidaa fakkeenyaaf jarman ture Hamburg is a brilliant professor achi ta'uu danda'a. Baaroo Tumsaa successful ministeera fedhe nama ta'uu danda'a. Jaarraa Abbaa Gadaa ilma fiudaalaati bara ilma tujjaara waaqa uumutus akkas sadoof qananii yeroo sanii san laalanii osoo ta'anii turreen hun xaraaranii nutis wadal harree taanee wajji fufna turree jechuudha. Wadalummaa harree jalaa aarsaasaan nu baasa. Nutis wadal harree taanee ilmaan keenya harree biraan goona. Ni qabsoofnaa jechuudha. Waa'ee marii kaabaa ofii abaa'oo jaarnoonni ibsa kennan ni jira. Wanni beekamuu qabu ejjannoon rakkoon biyya sanii Oromiyaa fi Itoophiyaa mariin furamuu qabdi jedhu ejjannoo dhaabbilee lamaaniiti durumaa'u. Gaafa biyyatti gallee irraa kaafne yaalii hedduu goone keessatti rakkoon Oromiyaaf taate rakkoon Itoophiyaadha. Afaan qawweetiin osoo hin taane mariidhaan furamuu qabdi. Mariidhaan nuti qophiidha. Ibsi yeroo hedduu hunda bahu kanu. Handidee wayyaaneen Muhammad 27 caccabsee isin bulchite yaadis isin bulcha. Wayyaaneen Muhammad 27 Tigraay keessa opposition tokko hin turre Oromiyaallee hin jiraatu jee humna hin qabneen fadhiidummaa isaa irraanfatee harka laamshaadhaan nu dha'uu deeme harki irra caccabe Abiy Ahmed. Kanaaf wanti paartileen amma godhan ammas mootummaatu eegale isaanii miti. This was initiated by Abiy Ahmed. Maaliif? Baadii gadi dura dippiloomaatonni dhaqanii kadhatan marxifatanii jibbiiffatanii marii obbo wajjin gootu irra deebi dide. Yoo xiqqaate warra siviilii kan hojjaase hin barbaadu. Hidhateetiin jira. Xiqqoo rarraasnaan. Abiy Ahmed booyiraa jaldeessaati. Abbaan ree booyiraa jaldeessaa beektanii? Saataa jaldeessaa. Haalaan jaldeessaa hoggaatee asii jalatti qabatee dura ni dhaatata. Bokkisee gamaa gama utaalee. Yaani damee kana cabsee darbe. Aduma tolsiituun albaatii gadhiisa. Aduma tolsiituun ilmoolee isaa gad darba. Gaaf kaaniif lafa baddaa jechuudha. Wanni inni amma godhaa jirus laafatu. Kaayyoon inni deemu maali? Tokko araaraan barbaade jeeti qilleensa amma deemu kana jalaa ba'uu fedhe. Harreef yaadate Oromoon tokko ta'uu qaba. Ejjennoon har'a dhiyeessan maal isaan? Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa dhaabatu jedhanii ni jiru. Lolli Oromiyaa keessa jiru mariidhaan haa furamuu jedhanii ni jiran. Anaa beekutuu qaban jaa'ime paartileen san waaqatittuu inni isaa taa'u gaafii lafa xixiqqoo kana gaafilee muraasa minimaal deemaan dhiyeessanii jiran. Oromiyaa irratti mootummaan ce'umsaa ijaaramu dhuguma tokkummaa Oromoo barbaanna waruma kalee mamu. Try.
work it. Lem. More battery. Me. Okay, let's see. Takalam. Okay. So, Kabinet Parliament is cut. There you go. It worked. Gaafilee isaan deebisan kana ni deebisamuun deebisu walumaan laalla. Aan akka kiyya yoo na gaafattan Abiy Ahmed aangoorra jiru mariin ilaaf ilaameedha ta'uu hin danda'u jeetiin jala mureetiin jira. Kana immoo qabatamaan lola Tigraay kana akka achi hin geenyeef gaafa dhayinii irraa kaafne every time we tried jarrinis gaafa singalleef ture koree jaarree koree manguddoota gama obbiyootiis gama abaa'ootiis adda addaa jiran warra tippelleef irraayis dura tole jeeti booda diigi dubbiin amaara oromootuun gadi fagoodha mariidhaan jenneeti eegalle bulee cuufaa isaan keessaa kan namni jiru oofee dhaamsi amma oromoon wal jidduutti wal hubachuu qabdii jedhanii girgii godhan kana baatii jira hayyuun oromoo beekan oromoo irra bichaate gaaddisa oromoo gadhaabu kuudee kanarra godhuuf deeman jee garagalche hidhaa baane amal sadeen isin calli jettan kana yoo xiqqaate innisheetiif lama kanaan keessa hirmaatee ture tokko marii oromoof amaaraa lammaffaa fuuneeti ministeera nageenyaa jalatti amma ambaasaddara ta'ee diisii dhufe kana inni ministeera ture Alamuu Simee waa keessa jiran Dr. Biqilaa waa keessa jiran mootummaarraayis mormitoota amaarrii fi oromoon ni jira jedhamu kan biyya jiru hundi waliin gahee gargaarsa gamaa gamanaa barbaanne US irraayis UK irraayis Poolaand irraayis finne marii goonee jechuudha marii eegalle warri akka kiyyaa kun yoo keessa jiran inni baara jenneeti keessa hafneef duubumaa gargaara marsaa lama deemee namni waan siireesii waliin haasee beekaa qabsa wanni faannoo jedhamu sun hin jirtu fincilli kun hin jiru Amaara keessa warra achi hirmaatu hidhaa mootummaa deemee warri mootummaa akka hin hirmaanne godhe diigee jechuudha. Ta'uu wajjin godhamte eegaan bahee keessa wanni suduudaan irratti hirmaate marii booda Taanzaaniyaa tas beekan carraaqqii meeqan gama adda addaatiin warra oboos fedhii isaatiin miti gara humna waraanaatiin tireeyineeti. Tole je harka 95 walii galan 95% booda ergee ijoollees duchisiisee diige. I, Jawar Mohammed, do not believe Abiy Ahmed as an author of desire for peace. In qabu jeetin murtee fedhee jira. Hanga inni jirutti fumaan jiru mariin hojii uumuu qabu. Ana kiyyatti mariin godhamuu qabu Oromoo jidduutti. Saba biraa jidduutti mariin godhamuu qabu. Abiy booda tokko Abiy nu fuudhee akka hin kunne akkamiif irraa gochiifna. Lama Abiy booda daal gaafila reefu qaafta waa'ee mooyyale sun fanji mallataan nu kaa'e. Kun sandaran biyya adda facaaseeti waliin naqee biraa deemu deemu. Isa booda namni keenya biyyi keenya kooliin finne. The discussion should be, we shouldn't really waste our time with him. The discussion should be how to save our people and our country from Abiy, how to ensure there is no further disintegration after Abiy. Discussion should be about post Abiy. Namni mootummaa san keessa jiru yoo ala kana tattaate malee namni gurbaan kun
hanga jirutti nageenyi ni dhufa jee amanu tokko hin jiru warri bira jirus garuu carraa marii jirus fayyadamanii hoggaas ijaaraaf gabbaanii mana mijaanii dhaqanii waan tokko waliin haasa'uun gaariidha. Manguddoota na bareen abaariidha. Manguddoonni waan yaada idu warra daldalaa ni dalayna. Isaanii soo taate haa deemanii nutullee ni deemna garuu teenyee nageenyi sheetaan irraa namatti dhufu hin jiru. Kan waan kaasee waa caalu kan akka haftan maaliif hin dubbanne beektanii? Sirna kana jalatti haqa barbaaduun hattuu wajjin maallaqa si jalaa bade hattuu si jalaa wajjin barbaaduudha. Namuu ni beeknaa bara. Eenyu maaliif akkamitti kaja'u ragaa qabatamaadhaan gadi baasanii warra balleessan adabu. Amma maksa karrayyuu takkatti namana tokkorri isaanii ni beektanii yoo waraanuuf hin murteessin gadi hin baasin ija hin lukkisin sodaachisuuf hin lukkiseen naannaa waraana keessi waraana. Kanaafin waa'ee Hacaaluutis keessattuu waa'ee Hacaaluu kan hin dubbanneef odeeffannoo waan hin qabneef miti. Tokko bifa namuu waakkachuu hin dandeenye dhugaan sun bahuu qaba. Lammaffaa warri akkasan hojjete Oromoon akka gaafsanii qalbii hin cabteen beektu har'allee qalbiin hin fayyine. Hayittisuun bifa Oromoo haqa deebisuun Oromoo qalbii fayyisuun maatii isaa qofaa miti deebi'uu qaba. This requires an independent, irrefutable investigation and a fitting punishment for perpetrators. Hangan jirutti my objective tokko sirni akkasii haalli siyaasaa akkasii akka uumamu. Abaddan lubbulleen jiraachuu baatan warri waan san hojjete qabrii isaanii irra teenyee yakka isaanii itti mudhateen. We will do that. So ammaa bobsa hin irraanfatina. Hin irraanfatina. Garuu immoo muddamina. Justice requires patience sometimes. Gara Naam Salama Magarsaati obboleettii dabarsite dhaga'ee yeetiin abdadha. Haala biyyi teenya uummanni keenya amma jiruun cal'isuun ulfaataadha. Yeroo jeneraalonni namichi guyyaa tokkotti ajjeesuu danda'u, dhabamsiisuu danda'u gadi bahanii dubbataa jiranitti namni biraa cal'isuu qabu. I agree with you. Lammaa qofaa miti. Manguddoonni obbidoo inni idirraa harcaasee kaleessa as yaamu sun gadi bahanii dubbachuu qaban. Kaleessa alagaa jala ta'anii yakka isaan dalaganiif afoon illaa jennee dhiifneef. Har'a isaaf buusa baana jennaan madaa kaleessaa nutti qotuudha. Ata minimum manguddoonni obbidoodhaa gadi bahanii no karaan dhuunfaan barnuu himanii hundi isaanii. Gadi bahanii karaan madaa uummata kanarratti yeroo dheeraa raawwatan itti fayyisanii keessaa tokko karaan ittiin toobatan keessaa tokko gurbaan kun hin ta'u osoo jennuun isinis ni balleessa isiniif hin ta'u jaarmaa keessanii Oromoof hin ta'u Itoophiyaaf hin ta'u kuu osoo jennu ni beekna jedhan osoo hin beekin they did not know who he was. Fuudhanii achirra kaa'anii isaanis facaase biyyaas facaase. Lammaa qofaa miti warri sirna san biyya san keessa jiranis carraa argatanii ni beekanii barra. They are seasoned politicians. Wattaaddara darbii irraa kaase yaadee keessaan guddatanii jiruun muuxannoo isaan barsiiseef biitiitu guyyaa guyyaan laaffataa farcaa haacaa laamshaa deemaa akka jirtu ni ilaalan. Hundi isaanii no, not in my name, not anymore jechuu danda'uu qaban jechuudha. Kana bakka hundatti dhiibbaa waan qabdan isinis. ወንድሜ ያነሳው ስለ ሀረሪ ስለ ሌላ እነዚህ ከዚህ በፊት ስልጣን ላይ የነበረው የወያኔ ስርዓት የቀበራቸው ፈንጆች ናቸው። ህዝብን በየጊዜው እየሳቡ ህዝቡን ሲያጋጩበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ሁሌላቸው ነው። እነዚህ በስፋት ደግሞ ጽፌበታለሁ መጽሐፍ ውስጥ
ህዝቡን ሲያጋጩበት ሲያጫርሱበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። በሐረር ጉዳይ፣ በድሬዳዋ ጉዳይ፣ በሞያሌ ጉዳይ አተካሮ ወይም ልዩነት ወይም ውዝግብ የለም አይባልም። እነዚህ ውዝግቦች ግን ወደ ግጭት የሚያደርሱ አይደሉም። ገስዋል በወያኔ ጊዜ አይፈታም የተባለውን ጉዳይ እቱ ኳስ ላይ ዘንሲክስ ማለት በዲቴል መጣሙ ጽፌዋለሁ። ለምሳሌ የሐረሪን ጉዳይ እዚህ ያለው አይ ቲንክ እናንተን ማናገር የጀመርኩት እዚህ ያሉትን የሐረሪና የኢስተርን ኦሮሚያ ሰዎች ስናገር ተረዳው። ተናይ ወንደር ሽማግሌዎቹን ግማሹን ፊንፊኔ አምጥተን ግማሹን ሐረር ሄደን አወያይተን ሚኒ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ግን ቀላል የሆነ ነገር አለ። የሐረሪና የኦሮሞን ጉዳይ እንደ ሌሎች ጉዳይ ማየት አያስፈልግም። ሊንጉስቲክሊ የተለያየ ማህበረሰብ ቢሆንም ሶሾ ካልቸራሊ የተሳሰረ ህዝብ ነው። አንደርስታንዲንግ that requires closer observation። ይህ ህዝብ ለብዙ መቶ ዓመታት ያዳበረው ስርዓት አለው አብሮ የሚኖርበት። እነዚህን ጉዳዮች ሪመምበር ታውኖል አድርገን ልክ እንደዚሁ ክርክር ተነስቶ ተወያይተን አረጋጋ ነው። there has been no conflict, there has been no issue between Hararis and Oromos for the last 6 years። የሶማሌ ጉዳይ ያስቀመጥናቸው ፕሮፖዛሎች ነበሩ ከሽማግሌዎች ጋር ከወጣቶች ጋር ተወያይተን መፈታት የነበረባቸው አስቆሙን። do you remember ሐረሪ ላይ ኦሮሞና ሐረሪ ያልጣላቸው ሲል ከአማራ ጋር አጋጨው ህዝቡን። they prevented us from completing the process። ሙራድ ወርዶ ኦርዲን መጣ፣ ጥሩ መረዳዳት መጣ። ያ ነገር እንዳይቀጥል ፈንጁ እንዲቆይ ተፈለገ፣ አቆሙት። የሶማሌና የኦሮሞ ጉዳይ ከሞያሌ እስከ ቦርዶዴ ያሉትን ጎሳዎች፣ ገራዶች፣ አባገዳዎች ተወያይተን አንድ ባንድ አረጋጋ ነው። ከገሪ እስከ ኢሳ ድረስ እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊኬትድ ናቸው። እንደኔ ከማል አካባቢ ለሚመጣ ሰው መረዳት ከባድ ነው። these are complicated communities። ከዛ በፊትም የነበረው ስርዓት ነው ሲያጋጭ የነበረው። መፍትሄ ለማምጣት ላስቲንግ ሶሉሽን ለድሬዳዋም ለሞያሌም ፕላን ተቀመጠ እና አብይ ናቸው ያስቆሙት። ዋይ የችግር ጊዜ ነው ያሰለጠኗቸው ሰዎች ለምን እንዳስቀሙት ስለሚያውቁ መሳት ፈለጉ። ዋይ all of a sudden just in last 2-3 months ድሬዳዋ became an agenda, ሐረሪ became an agenda, ፊንፊኔ became an agenda። why didn't they solve it in 2018 issue burning issue በነበረበት ጊዜ ለምን ሪዞልቭ አላደረጉት? የኦሮሞን ጥያቄ ዛሬ የህልውና ጥያቄ እኮ ነው። what Oromos want the most today is peace። ኦሮሞ አትግደሉኝ፣ አታፈናቅሉኝ ነው ጥያቄው። because they want to change that agenda። ምክንያቱም ኦሮሞን እየገደሉ ያሉት ሌሎች አይደሉም። ስለዚህ ሌሎች ሊገሉ ነው። ሶማሌ ሊመጣብህ ነው፣ አማራ ሊመጣብህ ነው፣ ኤርትራ ሊመጣብህ ነው። what I believe with you ልዩነቶች አሉ፣ ድንበር ጉዳይ አለ፣ የይገባኝን ጥያቄ አለ። yes እነዚህ ሶበር በሆነ ዲስከሽን ዲቤት እና ኔጎሺዬሽን ኮምፕሬሄንሲቭ ላስቲንግ ሶሉሽን ነው የሚያስፈልገው። this cannot happen under a circumstance where the country is engulfed in fire። ናሽናል ዳያሎግ ላይ ቀረበ። ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፎ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። I can show you the copies። ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፈው የመጡ መርዞች ናቸው። ሐረርጌ ደርሰው የሐረሪ ጥያቄ ሆነ የመጡ። do Oromos have complained about Harari? Yes። do Hararis have complained about? Yes።
Dreda was there controversy, yes. But these issues are not primary heirloom. They are no priority for Oromos today. They are no priority for Hadares. They are no priority for Hareri, for Somalis. So, በዛ መልኩ መሄድ ያስፈልጋል። ለፍቴ ኦሮሞ ገማገመና ያደምቱ ላቲቱ ቀልቢ የስር የሰ ድመ ከረረቲ ኦሮማ ካናንጀ ሶማሌ ኦሮሞ ወልበር ቢኔት ያፊል ረብራ ዳራው ይረጌ በደዱና ዘው ነው ወጭን ገማገመና ጀሮ ኦሮሞ ካና ከቢናንጀ ዋንጀቱን አቦኑቲ ቢያ መለ ቢየ ድሎል ቢየ ሄዱ ቀምና ሃደምቴን ዱምቱ ቢየረፉል ለፈዳጅ ስኒ ገላሚ ወኒ ዳንገን ገማገመን አጭራምቱ ኦሮማ ቢዮ ረኮ ሞየለቲ ረኮ ማለት ወኒ ከነ ኡማቴን ሞየለ ወጋ ጃን ደበ ወተ ከንቱር ማሊ ባዲ ሰደን ደበ ከነ ወነ ወያኔን ሀምቱ ቱርት ሀምቱ ረን ኑረ ለይተ ዱራዴም these are the most destructive group kama mesa tabata demu kana isim balle oromo murni ko oromo na yes karan san demu kun khale ethiopia se gona talako ethiopia dev na jani amaro guza babatani nu chafakan tigre chafakan aramo hogga jara wololan dubra tubaniti mutumma oromoti jarani isitu demani abba idande yan idande yuwata irasu chikir hay nudimali no oromo nu madbicha dare amma mala sininjan dufani wani du munjiru biyasan siritimu wani du fe akasitti ango qabate mal go dunjiru amma bod biyasan biiti nu madu famti male kanaf Kama isaan taphachuu barbaadan tokko ajjeechaan nurra godhamu lolli Oromiyaa keessa dhaabachuu qaba. Piraayimarli kan dhaabatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin negoshee gochuudhaan. Tokko lama waraanni Amaara keessa dhaabachuu qaba. Kun immoo hayyoota hoggana Amaara wajjin mari'achuudhaan dhimma Tigraay keessa seenanii waliin dhawoo osoo hin taane walitti fidanii araarsuu irratti fuulleffate. Dhimmi Eertiraatis daangaa kee eeggatu daangaa kiyyattis hin dabrin. Hariiroon dinagdee dippiloomaasii keenya seeraaf sirnaan haa ta'e gabujachuudhaan kan deemamu jechuudha. Oromoon uummata fadhiidoo miti. Uummata sirnaan bulu fadhiidoon taphachuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhimma daangaas dhimma biraatti hoggaa kaaftan kanaan wal qabsiisuudha. Fixeetiin jira. Inni macarrashaa'u አስፈላጊ ስለሆነ ነው። 5 ብሔሮች ላልከው ምናልባት እኔ አንዳንዴ ያልከው ትግራይ አማራና ኦሮሞ ስለምን የሶስቱ ግጭት ነው ዋና ችግር የሚፈጥረው ከሚል ነው። መፍትሄው ግን በሶስቱ ብቻ ሊመጣ አይችልም። ሁሉም የዛ ሀገር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች፣ የሃይማኖት ቡድኖች ካልተረባረቡ በስተቀር 5ቱን አስማምተህ 15ቱን አስማምተህ 85ቱን ትተህ የሚመጣ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ማስተባበር ግዴታ ነው። የኦነግና የኦፌኮ ጉዳይ በአፋን ኦሮሞ ቅድም የተናገርኩትን ልግለጸው። ሁለቱ ድርጅቶች ይሄ ለውጥ ከመጣ ጀምሮ ያላቸው አቋም እስከ ዛሬም አልተቀየረም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጠመንጃ ሳይሆን በውይይትና በድርድር በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ ብቻ ነው መፈታት ያለበት። እንደራደር ነበር። ለእስር ያዳረገንም ልጆቹንም ገብቶ ጫካ ያስገባቸውና ጫካ ያስቀራቸው አብይ ያለ አቅሙ አምባገነን ለመሆን መጠራራቱ ነው። አሁንም ቢሆን ድርጅቶቹ እያሉ ያሉት እንደራደር አቋማቸው ነበር። አሁን ሲወጠርና አልጋው ሲነቃነቅበት የድረሱልኝ ጥሪ ነው ያመጣው። ትናንትና በኢትዮጵያ ስም እየማለ የአማራ ሊቃን አሰልፎ እኛና ትግራይን እንደጨፈጨፈው ዛሬ ደግሞ ኦሮሞን አሰልፎ ሌላ ዘመን መግዛት ይፈልጋል። የኦሮሞ ተረት አለ ዱቢ ባንደግ እንደወርገን ገለር ወርገን እንዲናገር አትከልክለው ከተናገረ በኋላ መልስ አሳጣው ነው ቢሆን ነገ ሸታሉ ታው
ኦኬ እንደራደር here are our preconditions አብይ ነው የጀመረው ይሄን ኦፌኮና ኦነግ አይደሉም አብይ ነው ያመጣው አይ ኖ ፎር ፋክት አመጣ መጀመሪያ እንወያያሉ ተወያዩ ኦሮሚያ ላይ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ጦርነት ኦሮሚያ ውስጥ ያለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት መካከል በሚደረግ ድርድር ይፈታ ጦሩ የሀገር ጦር ይሁን ታንዛኒያ ላይ ከመሮ ጋር ያልተስማሙ በዚሁ ጥያቄ ነው ፔሬድ እንዳው መለስ ይላል ከዚህ you know what he wants ኦሮሞም የኛ ሰዎች እየተዳደሩልን ነው ሰሜኖቹን ሊከላከሉ ብሎ እንዲያጨበጭብለት ይፈልጋል ሰሜኑ ደግሞ ኦሮሞቹ ሰብስበው እየደለቱብን ነው እንዲሉ ይፈልጋል ኖ እኛ ቁጭ ብለን በሰሜን ላይ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም we are confident of our demands we are confident of Oromo's political objectives ከማንም ጋር የትም ቦታ ለመከራከል ለመደራደር ዝግጁ ነን እኛ ከማንም ጋር ከአብይ ጋር ለብቻ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም let me repeat there is nothing we want to negotiate behind anybody's back የኢትዮጵያ ችግር በኦሮሞ የውስጥ ድርድር ብቻ ሊፈታ አይችልም የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት መጀመሪያ ጠመንጃን ማስቆም ተኩስን ማስቆም ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ ማድረግ አዳዲሶች እንዳይፈነዱ መከላከል ከዛ ቀጥሎ አዳዲስ ጦርነቶች እንዳይፈነዱ ከተደረገ በኋላ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ድርድር ተደርጎ ኒው ፖለቲካል ሴትልመንት ማምጣት ከዛ የተበጣጠሱ ማህበራዊ ትስስሮችን መገንባት ሪኮንሲሊዬሽን የፈራረሰውን ሀገር መልሶ መገንባት ሪኮንስትራክሽን we want to go there so ሌሎች ሀገራችን ህዝቦች በተለይ ሰሜን ኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን እየነደደ ደቡብ ሊለማ አይችልም ደቡብ እየነደደ ሰሜን አይለማም የኦሮሞ ህዝብና ፖለቲካ አመራሮች ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጦርነት በሙሉ እንዲቆም ያሉ የፖለቲካ ድርድር እንዲፈቱ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት ተገንብቶ ሰላምና ልማት እንዲሰፍን ነው ይሄንን ከአብይ ጋር ጓዳ ላይ የምንደራደርበት ምንም ምክንያት የለም በግልጽ ከሁሉም ኃይሎች ጋር መደራደር ነው የምንፈልገው መልእክታችን